sluggish. Princes to Green Lane, 30 minutes Monaco to the city. A little bit sticky on other motorways, but not too bad. Got 4 Pine Harbour ferries cancelled this morning up till 10 a.m. due to an electrical fault. Cycle Spot Grip Megastore now open. 10 Wairo Road, North Shore. Good drivers are alert. Good drivers think ahead. Good morning, drivers Lucky Louis respect other road Fifita. users. Good drivers stop at red lights because everyone deserves to get home safely. Good morning, New Zealand. Good morning, Kaulufeke. With Kiwi saving more on premium bathrooms, kitchen and laundry Kau te volo. Like my dear double door fridge freezers with black stainless finish. Just Tau live ki kau te volo. frameless shower and vessel. He kunau, tau a ke pongpongi ni nau ke hu mai te whanga te volo. Shop online now at Trade Depot. With minimum spends, get free home delivery in Auckland. Me ka kai koe nau ke popo e whanga te volo. Eh? O ke popo e whanga te volo leki. Whether you're buying Louis your first Fifita. home or looking for something different, E whukau te volo e. we offer free, unbiased mortgage advice and help to choose the right O home. mo si a e whanga te volo. Best at what's best for you. With your business needs to transport an elephant from the Brenderwins to the Bombay. Mo a ka wha mo lomi lomi. Mo live i loi mai mo me a ko ia. Rentals have the right moving vehicle for you. Whanga ulu feke ka. The largest mid-sized quality truck rental companies, they can ensure you'll have the best vehicle for the job. With long and short-term rental plus leasing options available, visit Mele he ai. Rentals on Bush Road, Albany, or give them Eh? team a call. It's Jodie here from the Foodstuffs talent team. While supermarket shelves might be looking at the empty, here at Foodies we're so grateful for the hard mahi of the Ka ulu feke distribution. koe na whanga te volo e. Cylinders have Whai mo access unblock ka mai mautolu mo whanga page. to items. Eh? And right now we're recruiting for pick Pa mo toko mai lewa o toki live i mai. market and winning distribution Ka mak centers. mo live i mai ai pa mo polo kai kakai. He looks after his people. Eh? No experience is He necessary. ka ka ulu If you're feke. keen to hear more, text Foodies to 419. Eh? It can all start with the You're pissing me off, eh? Probably just Kukau don't want tonga, to tai mahino, kaka, kai paanga, iyo, hospital, having heart surgery. lulu paanga, everything. Sore throats can Me ako toa peo mama ni, eh? O sa aka whai lotu. O tamata e ke u, ala whai lotu e ke pongpongi ke tau petakai. Ko kau te volo ko ni ke ngahia tu peo taake pe na tole po uli mo aho mo sa pate mo whatever. Ko ka ulu feke te volo. Eh? Me fuka kai ko na mo kei popo o mo kei tui ke whanga te volo. O mo ngai mo ui. Good morning, Perry. Eh? Ko kulawa kui ai. Iyo, tau whakawhetai ko toa peke e ki ngai ofa ko toa pe. E ki ka tai me te a ke pongpongi pe te ose ngā we o ku maua whe mali e. Me whika ulu wheke ko ena o ku whenga i o ku talamai e ki ka te au ke ta ake at motolo. E? E, mo maa pite tai mahi no e. Mo ose ai ka ulu wheke me whangate volo me ka kai ko ia. Pe mo kei mohi. Ne, como os a muloto. Tadal ke kita la no atu ke whakamahino ke ka ulu wheke koe na whakotu upere meni. Ai tu unga koe na unau iahi ngai aho ni e. Okay. Tau whakawhetai pe koe ngā pe koe koe o mai o tuai aha koe ni ke tau te aha ke pongpongini o give glory to God. Koe ngā koe taimi mo mea ko toa pe tau ngahi mo ui mo i koloa mo i paanga ko toa pe koe mea ia o tua. O koe mea ia a koe pa koe ka mea ia aku. Koe tau lau koe ni ke kakai koe ni tonga koe ni o kei whai koe mo ui koe a se tane. Mo e kai ke mo whakato mala, kole whakamole mole, whakato ki lalo, mau e o wha, lea ake mea mo oni, mo toku ki ngutu loi koe nang ko mele hea mo piane mawhile o mo e kau ske maa.
phụ cao tông à coi này tao ki ta la no pe ma pe ka to ko no pe ko pe he o ku nau tu he tai mi fai ngata ai ka lulu ka tu ke lulu pa nga ka tau ta la no an ke pe me ni ne ai tu nga ko na ka pe me ni ko ni ko ave mo nga hi sika mo nga hi hingoa ke pule anga koya mele he ai o ke nga I lo pe ko ha me o ku pe he ai mo ui ai ka kai tonga he e nau mo ui fa si a mo ka he ke nau mai o an poloka mai ka kai ko o nau le mai ke ai hange ko mele he a he ke hange po an poloka mai au ke matala noa he ke live mai o ko lava fanongo atu ke le me anai a puhi mai he ko tau uhinga ia ka pau te tau ai foi tu unga ko ia ka mata me ai pa tau pele va ba ita mahino ke ko to ape he ko kakai ko eni ulu feke ko eni ko kakai pe o fai ke ku tokanga ki ai pa ko taimi ko te fai e ku ki me a te ngau e pe mo kakai pe ulu feke pe malo to ko valu he Uinga ko se kakai ko slau nga mai ka nau tolu pe ku se ai proof and evidence he but te file va ku ngau ko ya ke ki we e pule anga ko ni a Commerce of New Zealand he ko mo ni o ku nau te ta o nau ke tali mai pe ka te au ke o atu e ku whaka matala pe o atu pe ukulupu na o atu pe unga hi visiti he wafe wataha ke pule anga ko ia liwa manu fu visit puka e nima na wanga ave ke pule anga una ke tangutu he tai minimo fu kai visit ko ya fe nga kia mo toko tolunge au ai panga ko na nai kai e liwa manu tau tala noa pe ke kulupu na ulaki kau ki ai he wafe ti sema he wafe wataha liwa manu LM2 limited koya ke nga ke tau mai mahino pe uinga ke mauleva kakaya kona na mo kau mai ngai kulupu ai mahino ke ua te moteo motolo popo wa liwa manu ai kakai kona na tala liwa manu na fokotu ai kulupu a ana a liwa manu LM2 ai kona ku mahino kona kamele hea mo piane mafile o mo sei la peti mo ka ulufeke ko ya te talatu peeni na ke hange a wia fokotu hakulupu pa na ke ala wia vitio hange ko liwa manu o tala ki mani ke mo whakahu mai mo tolu nge au ke nga ke maho mo tupu liunga fiha na mo osisio peke foi vitio ko ya a liwa manu he ne tangutu mai he ne me alele mo ne teunga lanu moli o ne tala noa mai kau ke kulupu LM2 limited he wafe wowa pa ko kulupu ia o fai e valau ai ka ulufeke ko ni na hanga fokotu fanga vale ulufeke ka liwa manu ko feia ko hu mai ke live ko ni liwa manu ko ki motua ko o te tali ko ke to kai komresi o ave ko ke pule anga kona ku ke os asi mai TV I maasi he wafe uo taha na as alata papra tuenva o taaki mai koe na ase kakai na wome tau kulupu LM2 o fai launga ke pule anga o kau ka te koe o si ko auto kato foi vitio I aku mo TV I a kosi o kai koe ia liwa manu ko kau tai mahino koe na kakai koe na aliwa manu kakai koe na tau ngoto he kulupu a liwa manu LM2 o te mo tolo tala holo ka melehea pe mo liwa manu tau ai pe mo ni mo totonu he ko kakai tonga o te mo tolo tala holo ka liwa manu pe mo melehea pe mo piane mafile mo kakai ulufeke koe na fotu e pere meni na fokotu halulu paanga
pa ko sai pe ku ka me a ku fufu he ko e pe liwa manu na ke alu o to o ai fupaanga o no afe me le sisita fo o ai kakai nan ai ke na hua tu ko vaka na ke to e paanga ko yana na o mai ka mo kina o si tohi pe le ai receipt o si tohi pe me akato katoa okay pena wala to tokoni kaliwa manu mahala fo imahina e rua pego imahina e taha o feinga ki hanga whakalelei ai kulupu aliwa manu ai LM2 pia mo oni pe na iai kakai na masea tau noa pa na wona tolu ngoi paanga mo oni pe ia kakai si o kitale va ia na e tahine loea na ha o li mai ne fu kulupu me na kulupu yu chama o mai o toho paanga e kakai ko na kulupu aliwa manu aluia fai leva whakalelei leva ki ai tala mai liwa manu ke komo pe liwa manu o ku ata mai e ku pehe ko siana falala anga ni na os alo fotu ne siasi mo ne ngai me ko ya ka mo hanga pe o komo pe ho ku ata mai e ku falala ka mo tolu ke mo fai ho mo tutu uni lelei fai ako mo lelei taha ho mo totonu ho mo promoti pa mo facilitate ho mo criminal mind o fokotu e kau lulu paanga ai ngai sistemiko eni mo ngai platform ko eni mo tala me aloi ke kakai e liu ngai fiha mo paanga osi ko ya ku mos ilo pe ko fu loye me ako eni e ngoto pe me ako eni e ke mo te lava vahe ba e mau paanga na e vahe mai pe liwa manu e ku foi sea aku mo koa pana lele sai pe mo me osi ilo i he puleanga ke po pula ta ke ka ulu feke ko ena ko to ta ko yai ko ne kete o ku ne hanga unblock mai ka kai ko na ku ke fai ko lawa ta mo tolu mo unblock mai yau ke nga ke fa ta fe mai no aki pa ta to kitali pe ke pule anga me ngai hopo small dry pi o lo me ngai me ko ya ko ha me ko hua toi ko mo ngai page a ko me le hea pa ke hanga ko ya unblock mai yau ko kakai ko gle ake mo oni kakai ko o kunau tuku mai ai ungahi me ake ke falala te kakai tonga ka ki mo tolu ko kakai pu siti kat katoa mo tolu kakai kete kovi kakai o ke kana kete o ke na lava tu mo o tua ko nga ko kakai loi ngutu loi ngutu loi kakai ko toa pe ulu feke ko ini ko se ke live me le hea na she ha ke kai uto ane po ko ne lau mai ni ke fifine ko Rose Walker ko fu ske mai tai America ko Rose Walker na os feta kai pe mo fifine ko ni he wa taha hangi leva poloka mai au e Rose Walker tatawa pepe ko hyperversi pe ko e pere meni pe ko ngai mea ko mo tolu kakai tonga ko ena ko e fu kakai manu kakai lotu loi pa mo kakai o ku sio kita tai ofa pe ko me leva ho ko te mo ke leva taaki ko e me lehea Rose Walker taaki mai Rose Walker ko e mo o fai mo refane pa anga kakai ko ne hyperversi he nga ko fu skemi pe ia e taha me America ai fu hyperversi kau kai mo fifine ko na ko fi now sete monomali ka ulu feke ia taha tu dilila ko kau America ulu feke ia okay he ko osi ko ya talamai e melehea lau mai leva melehea ka hai mo hai na ha o kai ene paanga kataki fa mole melehea o kiai pe ai fai ke mo mau paanga mo o paanga ko melehea ne alo kau hole ngai kulupu ko eni fonga aki ene paku ke kia ne paanga le sisita aluia ave kuwa mano o te aluia vahe o te aluia kau ke ngai kulupu ko na piane mafile o he ko a o ko mo onia melehea ne ki alko ngau e paanga ko na alko ngoto loai he kulupu tolo se si alu pe melehea mo ne fufitu wafe ave ke ne tama ko na ko Luisa feao o whatever mali ko na mo ne foha ko na hea misi vale toho fai fika wi eta
Pea koe koia, ko sio hef ke live a mele hea, ta aki mai a sela ala vili, pa mono toko wako toa, Pea oku, ko ha mea mo te o mata aki mai kakai, na nat na tolo tapuni, ho mo waka na mo fokotu, he fonga he kaka, he ko a mele hea, te utaaki pe koe ki mamani mo whaiwhekau koe nei mo tua koe na ko hea misi o ne tala tene awak whale hopo ko ngā koe ne toho nei whai i tonga. Pea lolo tonga koe na hao mou koia. Tau te whoki pe ke kulupu koe na liwa manu. He koe ki kulupu e na ulaka mata koe me iai. Ke mou mai mahi no. Pa mo i kakai koe na o ku ia mou loto mai ka te au. E ku alata o kia whakotuu. O tokoni ka ki mau tolu, ki aiha te waka taha pe ua, ko i ngā koe koko mai fumonga koe na liwa manu, o tau kei lele pehe whaunga totonu. Osi ko ia, ke hoko mea ko ia. He koa liwa manu, he na hanga tolo aki koe pepa, pa na hanga tolo aki koe peni, pa na utalaka koe siana si o kita tai ofa koe. Ko tala mai ka te au, ke te lia tu ai paanga, hoku hoa e tolu afe, osi ko ia ku ma osi ngoto, ke mato whakalelei ho waka koe na LM2. Osi ko ia ku ai a mai ki he wafe ua tahana ke kai haa, na ke wahe o kau ngā ue construction ni. A lea tu umo mea. Koe ia liwa manu, fusiana koe na ko liwa manu, mo ne fu mali koe na ko ola manu, na ne te whakotu uia e ne pere meni tola fitungi au ni manoa. Hau lewa a ola manu o mai e ne futoko whanoa kakai, ke ngā ke wahe atu he no mali ai kakai ko ia. Mo sio ko mou kaka, whanga ulu wheke kaka, pa mo i kakai ko na nai kau ko ne pere meni, ko ha meo mo kei longo ai mo tolu ia. Ko ha mau ngau tuku ai ke haa mele he ai a taaki mai kulupu lele wawe. Ka mau kei longo pe mau tolu. Lau ma mele he ako mau siasi maa mo ngā. Ko wheto ko taha kone na le lie fu tolu mano. He kulupu a mele he a. O ke kei longo ngai aho ni. Ko tau mea ko tau lau koe ki ai. Pa mo ka ulu wheke ko toa pe koe na ko tuato mau sika he pongi pongi ni. Princess of Flower, mo ungai kakai ulu wheke ko e nā, ko mau tolu pe nau kamata mo mau tolu, tau tuku lewe kakai ko na nai tok hū mai ko na ke ulisi, ke hange ko kakai ko na tok hū tō mui mai ke kulup ko ne ua tolu, ke te whai pe ku ngā we mo kakai ko na o ko hangatua ke pompongini ho mau mata. He ko a Princess of Flower, Florence Hansen, nofo ko ia lau ki kakai ko e ta wala mo ha, kai whewhe ko ia o lulu paanga ia ho o pere meni a koe, ngā ue ake ai potaki koe na France, ho tu waki mai e palaku, he koa, oa ai ke oa ai ke mou, e ke pulia ha mea me eiki, he whina ngale eiki ki hai toto numo mo oni, he koa ai ka ulu wheke ko e nā, te whenga pe mo pule anga, ke ave katoa mo tolu ki whale hopo e small dry piwolo, pe hao mo i kakai koe na o koutua te ungai ulu wheke koe na ki o lungai pongpongi ni. Ke tau whaiha tau ngā ue, pa mo mai ke tau ngā ue whakataha, ka ua ai ka ulu wheke koe ni ke nau pehe, unau te maalohiange nau tolia mo nau mo ui whakasetane, ia tau tolu o tau mo ui tau tolu mo eiki. O tau whemau tau tolu eiki, mo ne mana, ke hau, ke asi mai ai mana e o tua, i ngā o tau lotu ke ngai mea ko e ni. Ke iaha aho ko hau e pule a ngā whakahukat katoa mou tolu ki plisone, hange koe mea koe nau whai koe nai tonga. Ke kau polisi koe nai whiwhine polisi koe nau ku lotonga tali hopo ia mo tali plisone ia. Koe ngā whoki o ku lea hake kakai tonga ia. Pa ave lewe pule a ngai kakai koe ia. Ko mou tolu, foi tangutu peo, whanongo laivi peke kau mo ui e se tane ko e ni. Mo te atu peo kau he nau kau lulu paanga. Mo te atu peo po i nau tolo e nau lulu koloa. E
e fukakai ta e mahino ko ena na na o si ngoto e pere meni ngoto yu chama ngoto e tapa ko toa pe lo ulu feke ko na ko sei la peti ko ka ulu feke ko uhingai ka ulu feke ka kainda na uhanga o fokotu uli pa lulu periment testa ulu feke e toki ua leva et menia pe toki tolu leva ka kainda na kau o participate he ngahi lulu ko eni mo ngahi perimeni ko eni pe ke whakahua wia ko ngā ko ala kia kau he kulupa mele hea pa mo liwa manu no e ulaki whakahua liwa manu e pa ulaki whakahua mele hea ia ulaki whakahua hea masi ia ulaki whakahua ka ulufeke ko ia e ulaki whakahua ofa sia sa o ia ulaki whakahua piane mafile o ia ko ka ulu ya koe utaulau koe ki ai ko ka ulu ya na nau fotu e peremeni ko ka ulu ya na nau fotu e uchama ko ka ulu ya e toki whakamui mai et meni e te whakamui mai mo whanau na mo whawhanga ungai set up platform ko eni fine motua koe na ko lolo hea tu kia ulu feke ia taha mo tiana koe na ko mila koe na me astelelia masani mo mosi group koa ko ka ulu ya owa te hau koe melehea o puhi mai ho veve o taaki mai ka victimi ko nga o kokoia o tu tai mini o koe ke victimi ko ia ke pule anga kokoia o tu tai mini ko fu schema ko fu ulu feke koe ku pau ke whakahu hange ko liwa manu hange ko piane mafile o hange ko tili la hange ko ofa sia sao ko ka ulu feke ia o tau fe mau Pakapau o kapau ke ha victimia ke ha kakaia te nau mo ua uhinga ko ta wo kau hinga perimeni ko kau yu chama mo ngai mea ko ini ulaki whakahu e kakai na nau fokotu u he o kapau na ke fokotu e melhe ai lele vave pakapau na ke fokotu e piane mafile ai kalia mo ofa pakapau na ke fokotu e liwa manu en LM2 Pakapau na kike whakotu e sei la peti and a beautiful flower. Pakapau na kike whakotu e princess of flower and a kulupu perimeni ana. E keik e nonga pe society. E nonga pe atamaya e kakaitonga. Te nau ngā au e pe nau tolu, pa te nau lotu pe nau tolu, pa te nau whai pe nau tolu ai mea totonu. Koe tau lau fuka ulu feke koe na fitu noa, kulupu e ua tolu, o mo kei nofo se tane ngai ahoni. Na mo tuku e ofa ki mui ka mo mafokotu ai ungai pere meni ko eni mo ngai lulu paanga mo ngai uchama mo ngai mea ko toa pe o mo pehe ko paanga tahi na mo pehe te mo mau ho mo ki foi kaka e ke kia tahai e tonga pe ke kia tahai e strong enough ke tu hako lea hange ko ku mea ko no ko fai he ko kakai tonga Koe kakai tonga coward. Kakai tonga o ku nau lue holope mo e skeleton. Ko a mele hea. Koe ko whanongo ku ositala loto hongo o etimeni. A kulupu pa mo ND finau. Ho hanga whao e paanga e kakai ho fu seifi ho mo api. I otala. O mo nia. Pa ku osi mea ipe. Na ke ostala mai pe na ke vahe pe ngo et meni ai paanga u afe he week tu ko te tuli tolu mui holo pa o te lau ko ka Rose Walker pa o te lea mai ko ka sela ala vili pa mo ka kai ko yamo toa mo nau tolu he moni pe nau tolu ko ko na ke fotu e pe meni ni silani pa na watu level ate na paanga pe ko kilo pe ko ha because you promoted it ko koe na ke tala fu ngutu ko e nā kaka pa ke live ki mamani ko fei e u live ko na ke fetakai moia i he wafe uotaha he tawo ko ki o tahu pa ke live mai ho ungahi mea ho kulupu kona ku mohanga toka katoa ho mo ungahi live mai kona mo puhi mai ai kaka piane mafile o to'o poloka kulupu chat li ake kakai ki tua ho mo ngai ulunganga kona ko mo fai pa ko taimi ko te tawa hopo ka ulu feke ko na pa mo loya mo pule anga e Commerce of New Zealand te tala pe me ko ni ka nau tolu
mo fonga kaka he ko ka ulu feke mo fu kakai ko ina ko ha me tau ke tangu tuai mo fu luo ko eni ko ha me tau ke po wai pa mo mai ke tawo laka tawo laka kakai tonga o ai ulu feke ko ini me kakai ulu feke ko ini ke na ma ve teke tau mo ui ke na pehe o na ma lo ya nga se tane ya he tau tu o tu ai tau tolu ke tau totonu mo tau mo oni ko ha mo ai ke mo tu ko ngai hia ko ini ke oiki na ke pe ma eiki ke ale kakai ulu feke ko ini tonga ko ini o como uto pa mate pe tonga I tonga ho mo fonga kaka tae ofa manu ko mena hanga e setane o mawai mo tolu he ko kakai manu mo tolu koia ko kakai manu kakai holi kakai ko holi ke paanga mo me kakano mo koloa mo me te mo alu pe fonga kaka te mo skema pe na tonu ke mo tu mo tolu I aliwa manu na ton ke tu ko ya siasi na fo tu ko nei o tala he tuunga na ke yai ko ya mo mali ha ko ya mo mali mo ola o fo tu ho mo kulupu LM2 ko nga ko huwa te se ta ne ko mo ui ko nga ko mo manu he paanga he milio he paanga kakai ko ni tahafe malo ko kakai tahafe ni mangiao na hu ke kulupu ko na liwa manu ka mahalo ka fukakai e fiha ngeau ku nau ngoto. Pe koia e kulupu koe na liwa manu. Ke popula taka mo tolu mo fonga tala na olo fotua kulupu. A fia o tua o ke ona taka mo tolu hapaanga. Koe paanga koe na mo o mai kakao ke mulesi sita ki mo tolu ki. Mahalo pe ka ki taha afe pe ka me. Na ave kakatoa pe ka liwa manu. He koe koe mo onia kina. Et meni ko na liwa manu akina pa mo mele pa mo moana mo tolu ko ke mo lam to live mai ai tuunga aliwa manu ko ma mo te di fi ai mo tolu ia ko inga ko mo tol pena mo lahi o mo toho mo tu ko aliwa manu ki alo casino mo alo fakatau me akona aki e ivi mo kakava ai kakai Koia liwa manu, LM2, fumotua kona ko liwa manu, hu mai ke blaivi ko ini, liwa manu. Hu mai mo koe mele hea mo piane ma filea mo ka ulu feke ko ina. Koe ha meo ke mo lava hu mai ai. Koe taimi koe mo fanki ngutu, E nau laivi mai ma ufakataha. Laivi mai ungai mea ko toape. Koe ha meo ke mo te lava laivi mai o lea mai ke kakai. Whaka setane te volo. Kai paanga. Koe mo ni pe mo totonu kakai. Te tau lele pe mo tolu. Pe o te kau noa mahatahe taime u hopo. Me u taime e ku fetu take au ke me pule anga. Mo nof pe mo tolia o tali pe hoka me tauni pe hoka me tau kahau. Ka kou palo mesat ka mo tol ka kai tonga. Te whai pe ku ngā we ke au ke tuunga o whakahue katoa e ka kai koe ni ke mau e toto nume mo ni pa mo tolu koe na mo kei longo. Ai pa laka ange pule anga tonga. Nau whakahu nau tole ka kai fotu pere me ni. Nau hanga nau tolo o whakasio ungahi panke o whakahu atu ke. Ka pau lava peki fonua to ngā o whai ngāwe ko ia o whakahue ka kai koe nei whotu pere me ni. Koe haa meo ki ke lava e New Zealand ni ia. Ai fonua lahi ia ko e ni. Mau nofo hena ka ulu feke. Teu ke pe mo tolu, teu live pe mo tolu ke toto nume mo ni. Pa mo hu mai te wanga whanakat katoa mo tolu. Koe ia Lilian pa mo tolu koe nau sio mai. O sai pe mo sio mai mo toke live ka pau mo sio mai na mo kahe ngai pere meni ko ni mo ki to koni mai mo live mai mo tala mai toto nume mo ni ki kakai
na vai ku hai ka ulu feke ka ni o te ai o tau ngali vale tau mo ui ngai aon no foi kakai ko na foi kakai pe male hongo fulu ko si lava o fai ngā weki ai tu ko le foi toko tātou ria koe ke mo ke ki tatali mo tolu ke ulak fai ngā we pule anga mo fale hopo mo mea ke foi toko hongo fulu ko eni tali hopo mo mea ko ia ke kumi loea mo mea mo fu kakai ko na tonga ko ne tau community ha foi whaka matala e pere meni o ke tonu ke o hue kakai e pere meni mo ha fu kau loea mo fu kakai whatever ke mo mai mo toto koni ki fa mo ngawe atu unga mo ia he kau loea ko ni New Zealand mo kita totongi maha mea ke mo tokoni mai ka mau tolu o mau fe mai kau loea ngap sange ia ke mo tokoni mai ka mau tolu ko nga ke mai pe free pe mau mea fe mau ke pule anga mo ko mo si mo small dry be lo okay fiu fe ko mi ha loea ke nga ke tokoni mai ka te au ke i pe ke ia loia tonga ia hena tene hanga popo i mai ngawe ke ne hanga o message mai kau ti only te tokoni aka koi hala kau manu ia taha tu ake pe aki mea ko totongi ha mate pe tonga he tonga ufonga koi because give a damn we are fele pe ka loia palangi I can deal with them Nero pe mau totongi lahi kakau palangi. Na, I can keep my own civil lawyer. I don't need you guys. Fukau lawyer ko na whatever. Fukau lawyer ko na mau tala ko mau panga tahi ene. Kiki ha tahi ten hanga o mai mau panga fa foki mai. Iyo mo ni pe ya. Ka pai fa foki mai mau panga kakau police on. That's it. Te ala lawyer, te ala police. Te ala FBI. O tau fe toko ni aki kakai. Bullshit. Mong no foi nai. Fukulupu. Fukulupu tolo se si No foi na akoia Now sia kono fu hingoa ofa tu pulo tu. Ale mai fu hingoa kehe. Mono fu te hina kona ko PTC fonua mo mea. Oli kakai ko ya. Mo fu taine kona ko tia fine mo mea. Mo nofo hena kulupu tolo se si. Fale hopo ke try pi wolo pa te mo ke komo e si. Kulupu ya ko ya. Paule lei pe kulupu ya ko ya. Ha mo ko liwa manu Toko taha kona na mole le futamano. Futamano fa fe. Na ka full auto formu he taimi ko TV. Ko fe ya ko ye ngai ahoni. Ka be te fe tu tak mai ko ka te au. Pa te hata ase TV mo ne fa puli ono no ulu. Mo sio mata nge ko au. Mo siana kona tongi tupe na hau ase mai TV. Ke te fe tu tak mai ko ka te au. Tu ko ma bullshit ole TV waste of time TV ya mo me. He we got mo kete mo tol ke mo tu o fa mo fatongia ke a. Ko malo ia wia ko au pe to a I mamani. Ko au pe ko to a ko au pe ko le ko au pe ko waste of time ko au pe ko lo nga we how level live ka mo tol pompongini. O se ngawe foi ho wa tatolu ko ni. Hau leva live ka mo toi pompongini. Feta kai le boy comres kume loea mo ngai me ko ya. Ka mo ke tangu tu pe fu kakai ya o ku ngoto I mamani I New Zealand fu tahan 5 miliona. Fu kulupe wa tolu ko ni. 15 million. Money laundering with fraud. Pyramid scheme. Ko fe kakai ko ni. Na mo liha mo paangi fu tahan 5 miliona ko ni. Ko fe tongi tupe na mo le mo ua miliona ka ofa sia sao bege kiva tema taka mo tol ko na ke longo you're not gonna waste my time
he ka ulu feke mo ka kai na nau kau he kau pere meni ko ini you not gonna waste my time he ke te fe maha victemi ke te launga mai ka te au ka pau ke lava o launga mai ka te au pa ke lava live mai ho mata pa ke lava fai ha fatongia o ke hanga o mai evidence mo prove mo video mo ngai me ko ya and you just piss off okay okay I'm getting tough now hey no more monkey business no more ke tau tuku ke otua ko ha no hinga he nai hai otua o fai mai ai ungai me ko ni no o fe mai otua ke tau lotu ke fai totonu mo moni lotu lawe toi tapu lawe himi lawe folai pong ko to ape pa fai totonu mo moni ke otua ka o te ka alu ko ya malanga mai pa o te alu ko lau fola mai pe o te alu ko lau fola mai pa fotu siasi mai osko you're just a coward hange ko mfonga ko na mele hea mo piane mo liwa manu mo otu ko ya kumu ayo ngali vale mo ngai siasi ngali vale siasi we sidiana futai ne kona na kape mai kau he ane afi he tuate ne lai sika ya ona ko ne lulu paanga ke te kape mai ko kau ki hapa algo tal ko fai fe kau tunga ko ko yai he ka kai tonga fai mo aka ulu feke ko na sio mai ke live ko ni mele he ko lai ko puhi mai loi lai ko na puhi mai ko na veve mo tala ko na o ke tokoni ke kakai hyperverse e ngoto kakai tonga na tala pe ngoto tong tupe pa ngoto malo mo mo kule o ke ata te ata mai mo te mama ka mo tolu ke o te fai ha perimeni kono ku mo lele vai ni ke ka lulu pa anga o mo fakatau tikite ke ka lulu pa anga o ku tai fakalao ai lulu ko ya pa o ka mata ka pa te tu ato mo te tu atu pe ngai u kai hia ko to pe o mama ni ka kai na fai toho ka kai na fai lulu pa anga ka kai na fai perimeni ka kai na fai kai koloa kai paanga ke vahe ka kai mo na ngai pale ko na mo fotu mai mo fanki ngutu ko na loi you all make me sick fa mo mai ko api ko ne blockhouse pay fica te au Donovan Street pa mo mai ke no tu lai ne mai he ka tau fu ke nga ke no leve ngai pula nga ke na mai TV pa ha mo ko mo si ha mo small drive pi volo ki he ni ke tau fu pe ko ha mo ni he tu ai nga we fu pula anga ye ko pa tuai mo ngawe ya tuai mo ngawe ka loya tonga ya ko na o na tolo tokoni ke kakai mau panga ke mo mai mo tokoni mai ka mau tolo mau masiva ke mo ma tokoni mai ki full out the form kakai ko ni o ga loya hena o ko kume loya o ga pau ya loya hena he civil meta mo criminal okay, alu ke field ko ni pa fetutaki mai ka te au fetutaki mai ka te au ke tokoni mai ke full out the form ka kai ko ni ke fai mo te ave ke small try pi wolo ai fu kulupu ko na kulup tolo se si ai na fai ku o fai ka palangi loya ai ona mai na tolo tokoni mai e ku me ko fe mau ka mo tolu ko na loya to nga ya mo foi tangu tu pe mo tolu ya como uto pe ka kai tu te ke sia me man ko I wish o ko ma we tapa ko to pe ai poto mo lau ma li loya police me ko to pe FBI ke lava fai nga we ko ni pa o tala ma o te mo te kau no mai he ku taimi a aku he koe ko atawia o kau no ato mo taima mo tolo mo fai mo no fo pe o tali be patient pe mo como tu ngape okay ko aka ki posi ko aka ki posi ko aka ki live fai me fan ki ko ta fa ki ta la mai te only o te me ko waste o time mi ko mind your own business o ka pau la big family aku ia o na longo
mo ku fa na mo fa e mo ku mali mo mea ke ngau e ko no fai ko hai mo to le ke mo fa ka nga mai mo to le ngau ko fai he ko la pa lo ngau e ho wa ta to lu he aho ngau la pa ngau e aho e ono lava pe mai ho wa te au he wike ka ko ke lava pe ko nga ko ha o mai o tua ia ke al pa nofo o mo he pe nga pinga we ma we ivi mo ata mai le mo me ko to pe ke wa ke pompon ko ni o live ya o ta ke mo tol pa ke fo ya wia ke fo ya fai ga we o fe mai o tua ke fai no way o mai pe o tua nga tapuaki o mai o tua nga pale ke nga ke fia wi ta fa ki ko ya he ko ka ulu feke ko ena ka pau ke hanu family aku ya ke ngau ko no fai mo ku u family ko ni i mau tolu mo me pa o te mo hanu mai mo tolu nga o ke ta family ta tolu ia mo me pa ke mo tole fa mo nga we pa ka pau ke mo lau mo to ke pule anga pa ke mo kumi loya mo tol pa ke mo tokon mo tol ke full out the form e ka kai me small claim with try people lo mo me then just mind your own damn business. Okay? Ai kakai ko na mama ni ko na ku fai mai ko na ai fie popoto mai ka te au. Te lele pe ulu sika ko na ka ulu paanga, fakataha mo ka ulu feke ko na he peremeni. Pa te tuha ke pe mo ngai hia ko toa pe. He ko wike mau inga ni. Wike au wike mau inga. Ko wike istaia. Ko ya? Ko ha ele me tau eki. Ke whakamole mole tau ngai hia ko toa pe. Okay? Mo nofo lewa si ole ko mo whankilai tā, ho mo kai paanga, mo manu, mo sio kita, pa mo lewa wha mo lotu, ke ngā kange o tuafa mo mole mo tonu. Okay? Ko hai tau mea whai ki kakai koe ni. He koa? Ai kau si o mai koe la. Ko ha mo mea whai lewa ki totonu mo moni. Nothing. Mo sio pe live ko na te live pe pongpong te mo te fai pe me tatau ai fu kau New Zealand ko no fo New Zealand na mo wo o li ho mo paanga ke ka ulu feke ko eni pa mo tangu tu le mo tolia tu ko me ai ke si sukalais have some stomach mo toa mo toa o te mo toka mo to ke taki me kakai mo tol mo ngai family mo me he ilo pe familia mo totonu mo ni ilo pe familia mo ofa tu ke taki mai ai fa mo tamai mo ungai ha mo ha kape mai ha mo ha ta how mind your own business ta no pe paanga pa osi na ki kau mai ta familia ta to li paanga ke pere meni na ki kau mai siasi ia ke ta to li paanga pere meni Aka ki mea ko lai pe siasi, ko ve kakai, ko fuka ko sai pe siasi ko fuka kai ko na han ko mele hea mo hea mismo mo tolo ko vi. Sai pe mo sai pente ko sia mo tolo. Pa me fuka kai fai fikau ko na feta kai mo mele hea mo hea mismo me tai mi ko mo ke la mo tole a mai. Faka pico, waste the time. Ko malo mo ke fe mau ke toka aka mo tolo kai tonga. Malo ko fe mai o tua ke ofa ka mo tolu. Futau ene taha e feta kai mo me ko ni mo si faka ofa mo pule anga, faka ofa mo TV, mo ngai me ko tope. Mo si o ke TV ko na tong tupe, fusi pui ma ofa sia sao ka paang, kai paanga ka ia ta. What kind of ways that? O ka pa na totono ngai mo titilila, ko ha mo ke fusi pui mai ko ka pa pro train ma. Fanga ka ke ha tahe fai totonu lea totonu e ha te volo ia o malo yangi no way te fana kat katoa pe mo tol ke au ke mo fetu ke mo ki ai pa te ta ke pe mo tol ako to pe pa te live pe mo tolu o talate me totonu mo ni me ko nai hoko he ko fukau overstay a koena o ai mo pe pa ke tu go fo tu lulu pa anga lo pa tu ko o tai ka kai mo me ko ya No fo koe na mele hea ke tata hopo. Pa tā puno ki ngutu o te lea mai koe ke kakai na nau hu atu o ko koe pe na kai mau panga. Ko koe pe liwa manu na kai mau panga. Ko mo tolu pe na mo fotu ai lulu panga. Ai periment. Mo nofo pe na. Keep praying. Lotu ke lahi.
he ko tai me o tua mo mana pule anga e ke ilo ya ta he ma te nau to hua pe hengi pe ko po ulio ta ki mai mo tol ki tu okay sa ke lu puno wai pe mo ngai fa nau he puno wai pe mo ngai fa nau puno wai pe mo ngai family ki ke anga o lo tu ko nga ko al ko fai pango kai panga mo ibi ka kai he tuli mo tol mo ngai ngau we he hanga ko tuli a mele he me top ni he nai tuli pe a mele he papuna mele he piko no tua o naia o kai ko na ke lava le ma no ngutu o naia pa handicap kon ko ai ne ki fe hia ia o kon na lava le mai ke fe tai mi kon na ke polio ai ko he ko a mele he o te lau ko tapo aki ne te ate o tuaki ke mo ui he hanga o tuate aka ko ki te polio pe ke te hipa pe ngutu ko lahi o mio i hole kaka mo loi okay lea ke kakai mo me si o hifo koi kakoi fie ma oni fie ofa ke kakai tonga vale paku a fi okay mele hea pak almo ki mi sini ko na hyperverse o li ke vao mo fu fi fine ko na ko piane ma fileo lo ngutu hange ma fu pulu mo me fu I wish I can swear, but I can't. Oh, gosh. Tali koi piane ma fileo, tata hopo. Te kalo hopo mo au I pule anga, but te kalo hopo mo try piwo lo, but te kalo hopo mo pule anga Commerce of New Zealand. Okay, piane ma fileo. So, kakai tonga lo tu loi. Konum nau kei whakatu pe ai peti koi ni, kei whakatu pe hyperverse. Kei fai pe lulu koloa, whakatonga mo me a, whakapaku. Cowards, kapau koe, ko I lau ia kapau koe whakatu ene kau pālangi, Pea ala te kau pālangi o ate na upa anga mo na ume a. Ku osi ale kau palang ko ni o laka. Kuna osi o laka ke si o mai pule anga na fai e fu hia I New Zealand. Ka ko mo tole ka kai tonga foi tangutu pe ia o foi fe mali e pe. Foi fe mali e pe mo tolu ia. Ke te ate ta faaki e ta. Mo tuku pe mo tola setane ki hau pe setane ia o we pe o mo ngai mo ui e taimi ko toa pe. Mo fata faaki. Ke ave kakai ko ni ke puli anga mo mea ko ia. Ko inga ko fina ngale o tua. Fe mai o tua ke tau fe o faaki. Fe mai o tua ke tau fai mea totonu mo mea tau. Ka ua ai kau setane mo ui setane ko ni ke nau komo pe uto e kakai mau ai pe nau mele he ai ne mau e ne 20% e ne live mai ke hyperverse. He koa e ngoto kulupu ko ena, e ngoto hyperverse, pa e ngoto crypto maina ko ena fotu e piane mafile o, pa mo e fu uno pele ko na ko fusi tua. He ko feia ko e fusi tua he ngai aoni. Fe peti ko ni ngai aoni. He whanga bullshiti. Ko e usumi ko na fai ko na hyperverse, mo e sumi ko na e crypto coin ko na ko ha ko na fotu e piane, ko mo wo mo tol huki heli. Ko uia ue sum ko ia ungai skemi ko ena ko huki heli. Mo mai mo tolo o ki he vani. O te mo to kau he ngai perimen mo investment ko na glau mai ko na piane mafileo. Ta we nima ko amo no fo peo ai mo mi sini. Fu kau Amerika ko ena ko fu kai skema. Te na wo mai kau hai he kesio to mo ngai lesita ko topi. Ko na tala mai mele he ai ko Rose Walker ia na ne fotu e ngahi kakai di usilani, mo hu atu ka Rose Walker, no fa Rose Walker ia I Amerika, mo tolo tila mo fifine ko ia, pe akapai hoka palo pale mai e ke lava ai pule anga ko ni o faiata fatongia ka Rose Walker, pa ospe ko ia mo te hu leva ko mo ki misini o kumitokoni ka melehea, fulu feke ia taha tali ke pule anga mo mea ne fonga mea. O kwepe ke mo maa mo tole mahi no. He kwa kakai tonga. Ko hama te mo te ahu o loai he
platform ia mo me ia mele hea o si ko ia ko Rosie na ia pa mo finau sete mo me ko kau skema he na live mai pe ko te sia ko na ngai mata ko na ngai sika live mai pe motorway e freeway America live mai pe na meeting mo me talai pe ko kakai millionaire na os mai millionaire mo me ko fe mo bank transaction ko fe e paanga ko fe kakai ko na lai mele hea na ne li e ta kilu mo me ko ya he ko fe kakai ko ya ko bullshit ko te foi fonga pe mele hea ke ne como mo uto ke tala ne hai to ta mai ta kilu mo me ko ya bullshit hange pe ko ne tala ko na hu mano fu mali to ko na ko hea misi o mai e ne tolu mano ke unga ke ne kulupu ko na lele va ve loi oh gosh fu fifi ne loi a mele hea he ko na ne tala na hu mai to ta mo ne ta kilu ke o mai ke ne hai pa ve si pa ne talan ke to ta ko ya ke alo o mai de fa na mo ne fa mi di ko o sio ke ne fa matala mai ne live fu mata feke kai pa anga he li ho container mo mali ki va upe ko ha pai fonwe aiwa he ko mele hea he ko tiki ke maloi he siat ke kakai ko na you all make me sick o fa mo lotu he pa mo lotu ke mo oni he mo ma kole fa mole ke kakai he o te mo to ta aka ke kakai na to mo na koini na ngau e aki ko mo tolu pe ka ulu feke na mo wo lesisita o mo ka holo ngai kulupu pe meni fo ngai paanga lesisita e kakai na kiki mo na kiko ata mo ku mano ko nga ko mai e kakai e na lesisita mai ke lele vave paanga pe aku mo family na mau ngau e aki o ato ngoto mo fanga fu kulupu ko ena o tala mai mele hea na va hea hono malia hea mis pa mo ne et menia ku taine ko na ko NT fi now he hu mai ko ki loto NT fi now pa mo kulupu taki ma mele hea he ko me ko ta fe mau he ko mo tu amo waya mo tu mo lao he mo ke over mo wa ko me pe ho ko say goodbye mo wai ki New Zealand mo no for mai tonga pe ki to kona ta mele he ka mo wa me fulu feke ko na ko mele he me fulu feke ko na ko liwa manu fulu feke ko na ko piane mafileo fulu feke ko na ko Florence Hansen mo te live bai mo te kole mali mai ko mali e fu fine ko na ko Florence Hansen video mai o ai mai ne fu meshing tape mo mea fu kautonga ulunganga palaku mo fu fine ko na ko piane mafileo taimi ko ai kape ia kama ki te lava ko kape mai piane mafileo tu ke fe maoni oni ia ko sa fia pe o tua mo ulunganga kovi mo tai o fa mo kaka mo me ko ia pa ko mele he ia no ki ingutu o si mawe u rekoti ene kape mai ai si kakai ko ne mau kulupu ko ne lele vave kape mai kakai to na tolu me ngai kulupu fanga ulu feke kai paanga kama mo te to ai kakai me na ngai kulupu e na to me na koini mo me ke mo refani mai paanga kakai foi tangutu ma mele he ne live ke fe ne fa live mai tai mi ko ne lue mo ne tai ne polio hanga o tua ai o hipa hongu tu tu ko me ana fa te hipa hongu tu ke o te lea para pau ke lea mai para lea mai me to tonu ko le fa mole mai ke kakai he ka mele hea unya ko ahoni ko ke tale tu pe ke vilo mai tau waka ke mo to tongi mai foi se tolu no a mo platform ni mange au ko me ana mo tala mai ka te au ko ia fanga ulu feke ka kau et meni mo kau ulu feke for tu pere meni mo ungai mea ko ya you all coward fanga fu ulu feke ka ko mo oni pe ya lotu loi mo ui se tane okay fa mo mai ko kwa pino fanga tu ko puhi mai ve ia mo loi liwa man so ke na mea fai tama na to leo na tali pe ke
ave qua ki nau tolu ki fale hopo e como e simo mea mo nofo pe mo tolu fanga vale no fe como e si ai ke mau e nau ngau en tok fai pa nau tok hua to taki mai mo tole fe tu ko to ape mo yai mo hola ki yai mo me no fa pa tali ke taimi ko ya I wish au ka au ko hanga o tua ai mai hono mafi mo ne mana ke nga ke sio mani ke fangafu hi a gona na fai ka kai tonga mo oni pe lau mate pe tonga he tonga fanga ulu feke ka ma ku ke te kape mata ke live ko no ko fai atu ka ulu feke mo tolu ngai fa midi mo fa na mo me na mo kape mai ma a ku live ko na fai mai mos ma leve mai no o te kape mata ka te au mo fanki ulu feke ko na lulu paanga mo sio pe ko mo sika a ko to ape ko sio pe ka ta fani ki lulu paanga wa o papliki te tu a ko ki ulu o ka pa ya ulu ko mo ngai page a mo tolu o ku alu profile loi hingo a loi tu ko o ke fakala mo wo ai mo hingo a ke to tonu he Facebook ka na fa ele ko mo tol ko mo tamai mo fa tu ko hu pu lo ha le ngai page ka kai mo kape mo me ka pa ke bo lava kape a ko mo hingo to tonu then don't worry about anything ko pa tu kai kape tu kai fe ke aquí none of my business don't waste people's time o ka mo me mo fe ma ke mo fe ho mai ka te au ke ku ngau be ko no ko fai pa mo message mai ka te au ka ko tu e tai mini tak tau full out ne form tak tau o ku me ne loya ke to kona ke mo tole ka kai kona na mo li ko ma no mo ki lu ke ungai pe me ni ko ni he ku o se tai me o ku ya okay I'm sorry ko I wish o ko lava help at ka mo tolu ka kwange ko lau te to koni pe ke ka kai o ko si o mata mo nau tolu o ko ilo ko kakai o ku nau hingoa to tonu kakai o nau ke mo ui ko kakai ko na ku hu ma ko me u page puloa ko ka mate ya ka te au you all bullshit mo a mo kete pa fafanga mo kete mo ngai atamai ke mo mai to a ke ate o tua to a ka mo tolu ke mo live mai pa ka pa kai pa mo fenga mai ke ai mo o la unga ke komresi mo puka tu ke TV ke na ma to ni mo to lange ko puka tu ke mau TV ke ma to ni mai au ia mo ku me kai ke melehea no foi na kai ke hao ko me wa mo moana pa mo tolu fa te vol ko mo tolu et men ko na pe we me connection here I think that's it ma ko me pe ko fe ma ko ke ki le atu mo share te live ko na pa wa ai ke hu mai ka se tane ko mo ngai mo ui mo wo fa hanga we oksai he ku ke ata pe ta pule anga ke to kona ke mo tolu ke ata pe ai small dry piu lo ke to kona ke mo tolu mo wo ku me mo ngai loya ka kai kona ke nga we low income lava pe loa community legal aid ke na to kona ke mo tolu ku pau pe ke mo fai ngai me ko ya ke kau mai loya ke full out ngai formu pa mo leva o pau ke mo ma mo binding contract mo ka kai ko ni mo ava mo ngai contract kai ngai contract ko na ke hanga ka ulu feke ko na sign ni ngai receipt na full out loi pe ai aho loi aho mo ngai me ko ya ko nga ko ka schema ko ka kai ka atamai ka criminal mind pa ko nau me fai ko como uto pe kakai ke ma wai nau koi ni ke fafanga ke nau fa nau he ko kakai fa ka piko kakai siokita kakai tai ofa pa ko nau me fai ko live pe ange ko melhea o live pe ange ko piane mafile o ku osi mahua I pu vai e ke te lava tanaki ko mo ngai ulu ko ka ulu feke kai paanga lotu loi mo tai ofa pa mo siokita pa mo manu a piane mafileo pa mo melehea sei la peti pa mo princess of flower o ke va te me awia pe ko pa ya ka 5 million o sio mai ka koe
fufine motua koina ko Princess of Flower. He koa, ne matuna ke tānoa mo komresi he last year, Princess of Flowers, mo o te mo taaki mai mo tole ka kai koina na mo kai na kiki na ngahi maha mo ta o wala ke sai, alu ko ia Princess of Flowers si o koina taaki mai na tole o li koe ka lo ni ma fahi mo ngai mea ko ia. Na fai ku ke tuli koe mo o company koina mo ke polo koina Australia. Ke ange ko kwanga tuli a melehea me a top ni. Mo fai ngā we ke lelei, mo ai le sisita ke lelei ho mo ngai mea koina fai. He koe taimi pete mo loto ai ke mo kai hae paanga pa mo whakamatala me ngai hala ko ia. Te mo fau lewa mo tole luo koina ai kai ki plisone. Okay? Ka pa mo fa ngā we pa mo fa ke totonu mo oni. Ka o te mo woholo mo whanki ngutu o tu waki o pehe koe ka kai ngawe mālohi mo tolo ange ko piane mawhile o koe na alu holo whai holo ne lele veni mo ne vitio mai whale kai, Hau koe ia totongi mai paanga i ka kai tuke o whe hai holo mo paku mo masiva. Koe kia mo paanga, koe ka kai paku mo tolo. Koe mea mo kei hoko ato ai o promote mai ka kai ke na hua ko mo whangafu Zoom. Zoom hao mo lau ki ai. Ko Zoom mea ko ia ko kakai ko ia ko kakai ko o ki heli. O te mo whao hu hole ngai Zoom. Mo kakai ko ki mo ilo. Kakai skema ko ena. Ko te alu po hu atu ka tako pa mai whalalanga. Ko hu ka mele hea mo piane mawhile o mo seila peti. Mo liwa manu mo kakai ko ia ko kau skema. O mo tolo hu ki whale lotu. Hu whale lotu whai mea ko ia kusai ange ia. Mo ki maanga mo lau maali he mea ko ia. Fukau tonga ulu feke kai pahanga. Au ki Amerika, Australia, New Zealand, mamani ko toa pe tonga. Fele kau se tane, fele kau kai pahanga. Ai palahen ka kai pahanga i ka kai ko si masiva mo ki ka ko ini mo mea. Fukakai o, fukakai kakai ko ni lulu paanga o tupu e nau paanga o no afe mo tahafe mo ngai mea ko ia he iwe kakai ke mo tua ke pe mo fanki lulu paanga pa mo tali ke po nasi ke mai mea ke vahe kakai mo ave mo po tau panke ke whakahua tu ai futoko uange au wha noa mo nofo pehena ole fetongo mo toi panke na fai kuhange pule anga taki mai mo tolu ki tua ko ia koe kakai tonga, tukua ata mai kaka, ka mo mai ata mai o tua, lau mali mo o wha mo ngawe ke te koini, ke te mai milionea he te iwi mo te kakawa. Patuke whawhanga ke whanau ke kemplingi mo ngai mea ko ia. Tuke ale whanau ngawe, ke ave nau paanga whakaue nau panke, ke whaiaka nau te ngawe nau tolu te sayange. O se mea ko ni ko ale whanau o mi mea kona mo kemplingi mo ngai mea ko ia ui tau whemau toto ngai mo ui ko ia ke tau whanau he koa mo wha mea wao ngā kakai tonga mo fukakai tonga ko na mo kau ko na ngai lulu pe meni mo yu chama mo ngai mea ka pana mo lea mai pe kakai na ngoto yu chama ke te ate fukakai ko ni na ngoto pe meni ko ngā ko ke lea mata ai pa pe ko au pe au ko na kau ko ngai lulu ko ni mo ngai pere me ni mo mea fele fukakai ko New Zealand mahalo ke fukakai na kau ngai pere me ni kulupe wa tolu ko ni malo fe nga makakai ni ma miliona o si lahe fu paanga money laundering ko ni ko ke ile pule angai pe ko fe ia fu kakai ko ni ko ang tanga na tolu koe kakai ene o ku kulupe wa tolu ene ko mauma me. Tamahe commerce. Ko whee kakai ko ia. O koe ke nau lau nga mai nau tolu ia mo me. Ko ngoi le wau ia hanko ko ki whakasesele au ia me. O koe ki whakasesele. O tamata ko whakasesele. Okay? Whakawhai au esi kau muli ko e nau ku. Nau tuku ko e na kakai to ngā ke mole pe nau whanki ko i ni.
Nga blah ke live aku ya le whakatonga tu live le whakapalangi. Whakapiko. Pukau mulia ko ya na tong naos ilo pina to me fai. Ko nau te longo mo nau to ria kau ha mo mo kau tu vali mo kau lalo tonga mo kau me ko ya. Ka ko nau o lo pe ko e naos ilo kakai ulu feke tonga na nau kai nau panga. Hange ko nau wi fia mo nau to lu. Tu ko ili fia ye he me ko na mo kau ki ai. Pa tu ke fe ma aki holo nga ko e kau he siasi si o mai kakai ko mo me. Mo tu mo tolu, o te mo toka mo tolu ke kakai na si o mai ka mo tolu. Mo tu mo to fa mea ke mo fe mali ai ha. Ke mo ilo o mo ki koini na mo fe na mo atu he fonga to tonu na mo atu ke kakai ulu fe ki koini ko fe pe ko fe toni aki. Ke vilo mai pa ko ke vilo atu e. Ka os mai no ka tau tolo sang o tua mo pule anga fa ha mai ko tau ata mai o nai ke fakalao ai fo tu koini. Ai tongi tu pe. A liwa manu, a piane mafile o, a mele hea. Mo fifine kona ko, lose helu, make seni ko ape ko hai. Oh gosh, ko ale kakai ko. Kita ilo ngoi ka ulu feke ko ina, sai pe ko tai di liu na ulu feke mo me te nau tu pe ulu feke ko ina o ke nau mat. Sai ke mo tua ka ahong nau mate ai mo ki whakamatala melie ka nau tolu. Ko ka ulu feke na nau kai ho mo paanga. Laik le mo tau whanau o. Tāki atu nau whanau a nau tolu nau kai nau tamai mo nau whae tau paanga mo mea. I think that's it. Ko ala whai ngau e koen koe hiwa e ni hongo fulu pe wawa tapa ko toa pe ke tau whai tau telefoni mo kumi loia mo ngai mea koia. I hope you guys have a nice day. Malo mo si lava si o mai ki live ofa beke mo maho aho fia aho maho inga ke tau tale tau si su kalai si he ngai aho ko eni pa oe tuke lotu oe tuke fai totonu oe tuke fe ofa aki pe oa pa tau lotu ke oe hanga o tua o aya se tane ke hu mai ko tau ngai atamai ke tau fai hata o te kākā ngai tapa, Mo le fai, mo lotu, pa mo tui ko mo ngai siasi, pa mo fai e mea, mo ngai tuunga, mo ngai mea ko ia, ko ngai pou lele ia o tau fai, Pa talang ke whanau ke nao ngāue, Ko ngāue, o sai ngāue, tā koe kai haiwi ma taha, pe lau ma taka koe, Pea, ko ngai pou pe ia, ko tuka ke mo tolu he aoni, ai ko nak mo sio mai, pea, pa mo lotu mai ka te au, pa mo lotu mai ke si kakai koeni o kunau si ke tali hopo, ke vave mai pia taimi ko hange o tua, whaki maha taha loea ke tokoni mai ke uksi ngawe koeni me uksi whemau koeni o kou whai. Ka ku tau loto lahi pe kakai, pa tau tui o tua, he koe o tua o kumo oni, pa koe o tua o kumo ui, pa koe o tua tene hanga whaki mai ngai tapuaki o te lahi ange ia, me ngai veve me ngai paanga koe neu tau whemau. Okay? O whaka koe Perry, Leki, si Maloi, si Sio Mai, Nani, I'll go and send your money today. And just all of you guys, Mals, pa mo tolko toa pe, mo si mea mai ki live ko ini, O whaka koe Piu, and everybody. Pakapau kia agai ulu feke, o kusio mai ke live mai ko eni, pako o whaka koe too, Okay? Okay, bye everyone. Need to go and have a good little sleep. Ka tau tok hoko atu, pakapai te whakape mai, ma te tai mahino mai ke ngau i kono whai mo ko ata mai mo mea. Pea malu taimi peke o te toka ngau ke kai ngeti negative ko ya. Kau tuku pe makat katoa ko sisu. He ko ngā wena ka mata ki pe o tua, pa ko eno ku tau ene taha o te kiai pe ki a taimi. Ke wo ngoi, ke tuku e ku ngā we, he ko ilo upange o tua o mai kai iwi ko toa pe, ata mai mo i lau maalie, mo i ngahi lea ke whai, pa ko ilo i ko laivi o ku kau pe o tua, o tangutu pe o tua mo au, pa te utui ke o tua, pa te whalala ke o tua ke mo ui ko eni. He's my protector. Pakoia pe te utui au ki ai. Okay? Pa te tauhi pau ia
asisu pe kai pe ki hatai me te masiva okay pe te tui o tua pe awia because now hang o tua o ngahi au ke whai o wha whai whe tokoni aki whai tokoni ke kakai masiva Pakapau ko tokoni ko ini mo ku ngawe ko ini e te tokoni ke kakai ko na ke nofo mo whakapo uri ke nofo mo se tane ka ulu feke ko ena pe maloi okay pai sefa and Messinia soane for nua okay pamana tu tau veni o fe mau pe ke lulu he aho tokonaki ka ko mea I mapesela o ku mahalo toi paanga o noafe ke totongi mai ke ungai tikite ko eni pa te mato o pe ahoni ka kai ko ena na mo na tohi ata posela ka mo tolu pa ke mo te tohi mai ma ko weekend e tolu mo hanga we sia si ata mai e to wa ko eni to at mo tolu ke tafaki ke unga ke o mai leva ufika mo tolu ke te la vai ha fanki tapuaki ka te kakai o ku ke kakai una lava totongi mai na tiki te o ngau tau lele lulu ko ni mo kakai tai mahino kakai ulu feke na hu mai ke ungai tiki te ko eni okay ka pau ki lava totongo fo tiki te to le valu noa pe ko fi ho ti ho fika mo ko kole fa mole atu ke mo fa foki mai mo ki tohi mai pe ka posela pe ko au o ke mo fe ma mo fika ko nga ke mo hanga tokai ai kakai ko na una fe ma na tol ke lulu e veni mo ngai koloa ko eni okay kakai tonga okay ofa te mo tolu and have a good day God is good all the time whakawhetai ke o tua he kulelei o tua he ngai tapa ko toa pe malo o fatu